Shwmae a chroeso to your video drill of MYNEDIAD 2's Uned 23. That's entry level 2, Uned 23, Unit 23. I'm sure your tutor has already told you, but please have a look at the video, the vocabulary for this unit before doing the drill if you can, os gwelwch yn dda. Ac hefyd, please paidiwch ag edrych. Don't look at the drills as you're doing them. Gwrandewch, listen, ac ail adroddwch os gwelwch yn dda. Iawn? Nawr te, yn y fideo yma, in this drill, Uned 23, dyn ni'n mynd i siarad am orfod gwneud rhywbeth. So we're going to talk about having to do something. Yeah? Felly, drill 1, dyn ni'n mynd i ddysgu rhaid i fi. I must, rhaid i fi. Byddwch chi'n clywed, you will hear a lovely treiglad meddal ar ôl the i fi. Iawn? So just gwrandewch ac ail adroddwch. Iawn? Iawn te. Rhaid i fi siopa fori. I must shop tomorrow. Rhaid i fi siopa fori. Rhaid i fi siopa fori. I must shop tomorrow. Rhaid i fi siopa fori. Da iawn. Rhaid i fi siopa fori. I must go shopping tomorrow. Rhaid i fi siopa fori. Rhaid i fi smwddio nos Sul. Rhaid i fi smwddio nos Sul. I must do the ironing Sunday night. Rhaid i fi smwddio nos Sul. Rhaid i fi smwddio nos Sul. Rhaid i fi smwddio nos Sul. I must do the ironing Sunday night. Rhaid i fi smwddio nos Sul. Da iawn, rhaid i fi smwddio nos Sul. Rhaid i fi bostio llythyr yr wythnos nesaf. Rhaid i fi bostio llythyr yr wythnos nesaf. I must post a letter next week. Rhaid i fi bostio llythyr wythnos nesaf. Rhaid i fi bostio llythyr yr wythnos nesaf. Rhaid i fi bostio llythyr yr wythnos nesaf. I must post a letter next week. Rhaid i fi bostio llythyr yr wythnos nesaf. Da iawn. Rhaid i fi bostio llythyr yr wythnos nesaf. Da iawn. Iawn. Rhaid i fi brynu car newydd y flwyddyn nesaf. Rhaid i fi brynu car newydd y flwyddyn nesaf. I must buy a new car next year. Rhaid i fi brynu car newydd y flwyddyn nesaf. Rhaid i fi brynu car newydd y flwyddyn nesaf. Rhaid i fi brynu car newydd y flwyddyn nesaf. I must buy a new car next year. Rhaid i fi brynu car newydd y flwyddyn nesaf. Da iawn. Rhaid i fi brynu car newydd y flwyddyn nesaf. Da iawn. Gwych. Nawr te, dyna'r statement, ond dyma'r cwestiwn nesaf. Here's the question sy'n mynd gyda'r statement, iawn? Oes rhaid i ti, os rhaid i ti sometimes yn y day, iawn? Oes. We practice oes, iawn? I might say os though. Os rhaid i ti. Do you have to? Os rhaid i ti. Iawn? Beth yw a meeting yn Gymraeg? Cyfarfod. Oes rhaid i ti fynd i gyfarfod heddiw?
Do you have to go to a meeting today? Oes rhaid I ti fynd I gyfarfod heddiw? Oes rhaid I ti fynd I gyfarfod heddiw? Oes rhaid I ti fynd I gyfarfod heddiw? Do you have to go to a meeting today? Oes rhaid I ti fynd I gyfarfod heddiw? Da iawn. Oes rhaid I ti fynd I gyfarfod heddiw? Gwych. Nawr, beth yw to fill? To fill. Llenwi. 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 Iawn? Oes rhaid I ti lenwi tanc petrol heno? Oes rhaid I ti lenwi'r tanc petrol heno? Do you have to fill the petrol tank tonight? Oes rhaid I ti lenwi'r tanc petrol heno? Oes rhaid I ti lenwi'r tanc petrol heno? Oes rhaid I ti lenwi'r tanc petrol heno? Do you have to fill the petrol tank tonight? Oes rhaid I ti lenwi'r tanc petrol heno? Da iawn. Oes rhaid I ti lenwi'r tanc petrol heno? Da iawn. Nawr, beth yw to work? Dyn ni wedi wneud to work llawer. Beth yw to work? Gweithio, gweithio, gweithio. Oes rhaid I ti weithio yr wythnos nesaf? Oes rhaid I ti weithio yr wythnos nesaf? Do you have to work next week? Oes rhaid I ti weithio wythnos nesaf? Oes rhaid I ti weithio wythnos nesaf? Oes rhaid I ti weithio wythnos nesaf? Do you have to work next week? Oes rhaid I ti weithio yr wythnos nesaf? Da iawn. Oes rhaid I ti weithio yr wythnos nesaf? Da iawn. A beth yw to pay? Talu. Talu. Iawn. A dyn ni'n neud tax bill hefyd, iawn. Tax bill yw bil treth. Bil treth. So talu bil treth, iawn. Felly, oes rhaid I ti dalu'r bil treth mis nesaf? Do you have to pay the tax bill next month? Oes rhaid I ti dalu'r bil treth mis nesaf? Oes rhaid I ti dalu'r bil treth mis nesaf? Oes rhaid I ti dalu'r bil treth y mis nesaf? Do you have to pay the tax bill next month? Oes rhaid I ti dalu'r bil treth y mis nesaf? Da iawn. Oes rhaid I ti dalu'r bil treth y mis nesaf? Da iawn. A gyda'r cwestiynau yma, with the oes questions, gyda cwestiynau sy'n dechrau gyda oes, beth yw'r yes? Beth yw'r yes cywir fan hyn? What's the correct form of yes? The question starts with an oes, felly yr ateb un gair, one word yes, yw oes. Oes o os, iawn? Oes neu os, potato, potato. Oes. A beth yw'r negyddol, the negative? Nac oes. Nac oes. Nac oes. Neu nagos. Nac oes. Iawn? Gwych. Da iawn chi, da iawn. Dyna drill 1, drill 1, iawn. Nawr, dyn ni'n ymarfer dweud yn negyddol. We're going to practice ein negyddol ac yn edrych for we don't have and you, chi don't have. So we've done, sorry, not to have, must. Iawn? Does dim rhaid. Does dim rhaid. Iawn? We're going to practice does dim rhaid. Nawr, beth yw to pay eto? Talu. 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 Iawn? Felly, does dim rhaid I ni dalu bil heddiw. We don't have to pay a bill today.
Does dim rhaid I ni dalu bil heddiw. Does dim rhaid I ni dalu bil heddiw. Does dim rhaid I ni dalu bil heddiw. We don't have to pay a bill today. Does dim rhaid I ni dalu bil heddiw. Da iawn. Does dim rhaid I ni dalu bil heddiw. So as before we said rhaid I fi. So this time we're talking about we don't have to. Yeah, so we say rhaid I ni. Does dim is the negative that would come off before rhaid I ni. Yeah? So yr un peth, same thing as usual. Treiglad neis fanna. Lovely mutation fanna. Yeah, so dyn ni'n mynd I barhau. We're going to carry on with ni am nawr, yeah? Beth yw to buy? Beth yw to buy? Prynu. 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 Does dim rhaid I ni brynu petrol heddiw. Does dim rhaid I ni brynu petrol heddiw. We don't have to buy petrol today. Does dim rhaid I ni brynu petrol heddiw. Does dim rhaid I ni brynu petrol heddiw. Does dim rhaid I ni brynu petrol heddiw. We don't have to buy petrol today. Does dim rhaid I ni brynu petrol heddiw. Da iawn. Does dim rhaid I ni brynu petrol heddiw. Wych. Nawr beth yw meeting? Chi'n cofio? Dych chi'n cofio beth yw y meeting? Cyfarfod. 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 Da iawn. So nawr dyn ni'n edrych ar chi. We've looked at ni. Nawr dyn ni'n edrych ar chi. Iawn. Does dim rhaid I chi fynd i'r cyfarfod. Does dim rhaid I chi fynd i'r cyfarfod. You don't have to go to the meeting. Does dim rhaid I chi fynd i'r cyfarfod. Does dim rhaid I chi fynd i'r cyfarfod. Does dim rhaid I chi fynd i'r cyfarfod. You don't have to go to the meeting. Does dim rhaid I chi fynd i'r cyfarfod. Da iawn. Does dim rhaid I chi fynd i'r cyfarfod. Da iawn. Beth yw to see? To see. Gweld. Gweld. Iawn? Gweld. Does dim rhaid I chi weld y deintydd. Does dim rhaid I chi weld y deintydd. You don't have to see the dentist. Does dim rhaid I chi weld y deintydd. Does dim rhaid I chi weld y deintydd. Does dim rhaid I chi weld y deintydd. You don't have to see the dentist. Does dim rhaid I chi weld y deintydd. Da iawn. Does dim rhaid I chi weld y deintydd. Gwych. Da iawn chi. Un pwynt arall. One last point before we move on, iawn. Does dim yn y de in the south. Llawer o'r amser, lot of the time, it's shortened to stim. You may have heard it before, iawn. So stim rhaid I chi. Does dim rhaid. So mae lan I chi. It's up to you beth dych chi'n moyn dweud. It's up to you what you want to say. Okay? Felly, drill 3 nesaf. Drill 3 nesaf. Drill 3 next. A nawr dyn ni'n mynd I ddysgu. We're going to learn how to say that other people must. We've learned how to say I must, you must, ti, rhaid I ti. You've learned rhaid I ni, we must, and rhaid I chi, you must. Yeah? Felly, nawr dyn ni'n dweud pobl eraill. We're saying other people. Yeah? Third person. Felly, enghraifft, for example, rhaid I Mark. Rhaid I Mark. Mark must. Yeah? Rhaid I Mark weithio dydd Sadwrn. Rhaid I Mark weithio dydd Sadwrn. Mark must work Saturday. Rhaid I Mark weithio dydd Sadwrn. Rhaid I Mark weithio dydd Sadwrn. Rhaid I Mark weithio dydd Sadwrn. Mark must work on Saturday.
Rhaid i Marc weithio dydd Sadwrn. Da iawn. Rhaid i Marc weithio dydd Sadwrn. Gwych. Rhaid i Mari weithio dydd Sul. Rhaid i Mari weithio dydd Sul. Mari must work on Sunday. Rhaid i Mari weithio dydd Sul. Rhaid i Mari weithio dydd Sul. Rhaid i Mari weithio dydd Sul. Mari must work on Sunday. Rhaid i Mari weithio dydd Sul. Da iawn. Rhaid i Mari weithio dydd Sul. Sylwch eto, notice again, mae treiglad meddal fan hyn. There's a soft mutation here. So the same as all of the others, it's not the name that's causing the mutation, it's the whole E thing. So it's I Mari, I Marc, I ti, I fi, and so on. Hapus? Iawn te. Nesaf. Gwrandewch nawr, gwrandewch. Rhaid iddo fe ffonio ffrind. Rhaid iddo fe ffonio ffrind. He must phone a friend. Rhaid iddo fe ffonio ffrind. There's a change here. Rhaid iddo fe ffonio ffrind. Rhaid iddo fe ffonio ffrind. Rhaid iddo fe ffonio ffrind. He must phone a friend. Rhaid iddo fe ffonio ffrind. Da iawn. Rhaid iddo fe ffonio ffrind. Nawr, mae newid, this has changed, and I'm sure your tutor will enjoy explaining that grammar to you in your next lesson. Iawn. Rhaid iddo fe ffonio ffrind. Rhaid iddo fe dalu bil. Rhaid iddo fe dalu bil. He must pay a bill. Rhaid iddo fe dalu bil. Rhaid iddo fe dalu bil. Rhaid iddo fe dalu bil. He must pay a bill. Rhaid iddo fe dalu bil. Da iawn. Rhaid iddo fe dalu bil. Now, as this one's changed now, we're talking about he next, and there's another change. Iawn, felly, gwrandewch. Gwrandewch yn ofalus. Listen carefully. Rhaid iddi hi brynu car newydd. Rhaid iddi hi brynu car newydd. She must buy a new car. Rhaid iddi hi brynu car newydd. Rhaid iddi hi brynu car newydd. Rhaid iddi hi brynu car newydd. She must buy a new car. Rhaid iddi hi brynu car newydd. Da iawn. Rhaid iddi hi brynu car newydd. So fel gyda iddo fe, iddi hi is the one that goes with he. Iawn. Iddi hi, iddo fe. Rhaid iddi hi brynu car newydd. Iawn. Ooh. Rhaid iddi hi fynd at y deintydd. Rhaid iddi hi fynd at y deintydd. She must go to the dentist. Rhaid iddi hi fynd at y deintydd. Rhaid iddi hi fynd at y deintydd. Rhaid iddi hi fynd at y deintydd. She must go to the dentist. Rhaid iddi hi fynd at y deintydd. Da iawn. Rhaid iddi hi fynd at y deintydd. Da iawn, da iawn. Nesaf, da ni'n siarad am y plant, the children, iawn. Rhaid i'r plant fynd i'r ysgol. Rhaid i'r plant fynd i'r ysgol. The children must go to school. Rhaid i'r plant fynd i'r ysgol. Rhaid i'r plant fynd i'r ysgol. Rhaid i'r plant fynd i'r ysgol. The children must go to school. Rhaid i'r plant fynd i'r ysgol. Da iawn.
Rhaid i'r plant fynd i'r ysgol. Da iawn. Nawr te, we talk about the plant, we're talking about them nawr, iawn. Rhaid, gwrandewch, rhaid iddyn nhw. Rhaid iddyn nhw ddarllen. Rhaid iddyn nhw ddarllen. They must read. Rhaid iddyn nhw ddarllen. Rhaid iddyn nhw ddarllen. Rhaid iddyn nhw ddarllen. They must read. Rhaid iddyn nhw ddarllen. Da iawn. Rhaid iddyn nhw ddarllen. Rhaid iddyn nhw ddarllen. Da iawn. Un olaf, last one fan hyn. Rhaid iddyn nhw chwarae. Rhaid iddyn nhw chwarae yn yr iard. They must play in the yard. Rhaid iddyn nhw chwarae yn yr iard. Rhaid iddyn nhw chwarae yn yr iard. Rhaid iddyn nhw chwarae yn yr iard. They must play in the yard. Rhaid iddyn nhw chwarae yn yr iard. Da iawn. Rhaid iddyn nhw chwarae yn yr iard. Da iawn. So chwarae, sdim ots paint I chi'n dweud, chwarae. Iawn. Felly, dych chi wedi gweld, you've seen, mae 3 newid, 3 change, ond fe. Iddo fe, iddi hi, and iddyn nhw. Again, dwi'n siŵr bydd eich tutor chi'n esbonio. I'm sure your tutor will go through these with you and explain, iawn. Mae un drill ar ôl, one drill left am yr uned for the unit, iawn. Drill 4. Rhaid I fi beidio a. Rhaid I fi beidio a. I mustn't. Dyna beth dyn ni'n neud. Rhaid I fi beidio a. Oh, I mustn't. Iawn. Rhaid I fi beidio a. Iawn. Beth yw to smoke yn Gymraeg? Dych chi'n gweld ar arwyddion, you see it on signs. Smoke. Smygu. Yn eich llyfr, dwi'n gwybod yn eich llyfr chi, mae'n dweud smocio. Dwi'n gwybod, mae llawer o bobl yn gwybod, lots of people that know the word smygu. Iawn, so we'll use smygu. Iawn? Rhaid I fi beidio a smygu. I mustn't smoke. Rhaid I fi beidio a smygu. Rhaid I fi beidio a smygu. Rhaid I fi beidio a smygu. I mustn't smoke. Rhaid I fi beidio a smygu. Da iawn. Rhaid I fi beidio a smygu. Da iawn. Beth yw to speak English? Siarad Saesneg. Siarad Saesneg. Saesneg. Iawn. Rhaid fi beidio. Rhaid I fi beidio a siarad Saesneg. Yn y wers Cymraeg wrth gwrs. Iawn. Rhaid I fi beidio a siarad Saesneg. I mustn't speak English. Rhaid I fi beidio a siarad Saesneg. Rhaid I fi beidio a siarad Saesneg. Rhaid I fi beidio a siarad Saesneg. I mustn't speak English. Rhaid I fi beidio a siarad Saesneg. Da iawn. Rhaid I fi beidio a siarad Saesneg. Da iawn. Nawr beth yw to eat too much? Dyn ni wedi gwneud to eat, bwyta. Beth yw to eat too much? Bwyta gormod. Also bita gormod. Some people might say bita. Bwyta gormod, iawn. Bwyta gormod. Rhaid I fi beidio bwyta gormod. Rhaid I fi beidio bwyta gormod. I mustn't eat too much. Rhaid I fi beidio bwyta gormod. Rhaid I fi beidio a bwyta gormod. Rhaid I fi beidio a bwyta gormod. I mustn't eat too much. Rhaid I fi beidio a bwyta gormod. Da iawn. Rhaid I fi beidio a bwyta gormod. Gwych. A beth yw to be late? To be late. Bod yn hwyr.
Iawn? Rhaid I fi beidio a bod yn hwyr. Rhaid I fi beidio a bod yn hwyr. I mustn't be late. Rhaid I fi beidio a bod yn hwyr. Rhaid I fi beidio a bod yn hwyr. Rhaid I fi beidio a bod yn hwyr. I mustn't be late. Rhaid I fi beidio a bod yn hwyr. Da iawn. Rhaid I fi beidio a bod yn hwyr. Da iawn. Da iawn chi. Ardderchog. Da iawn. Very well done for you for completing the drills for Uned 23. That's the whole of Uned 23. Da iawn chi. You've learned to say rhaid I fi, I must. Rhaid I ti, you must. Rhaid iddo fe, rhaid iddi hi. Rhaid iddyn nhw. Oh, llawer. Lots. And we've learned a lot more as well, yeah? And I'm sure your tutor will go through the nitty-gritty of the grammar with you in your next online lesson. In the meantime, try and practice a few things that you mustn't do to help you practice. So write and make a note of a few things, yeah? Just i ymarfer, just to practice. And of course, remember to try the resources below, yeah? I hope this has prepared you for your next online lesson. A gobeithio gwelwn ni chi am y drill nesaf. Hope to see you in the next drill. Hwyl fawr!